Il-Maġistrat Doreen Clark laqat talba tad-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil biex tinfetaħ inkjesta dwar l-iskandlu tal-Panama Papers. Dan ifisser li għal-ewwel darba ministru li jkun fil-kariga u suġġett ta' inkjesta maġisterjali. Fil-fatt dan ġara wara li l-qorti ċaħdet diversi oġġezzjonijiet li saru mill-Ministru Konrad Mizzi fosthom billi fetaħ rikors fil-qorti. B'hekk kulla darba fil-qorti ġie stabbilit li hemm biżżejjed evidenza il-Ministru Konrad Mizzi, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, Brian Tonna, Karl Cini u Mario Portelli se jkunu taħt l-iskrutinju tal-qorti biex jinġabru l-provi kollha. Għal Simon Busuttil der l-avukat Jason Azzopardi. Il-materjal kollu se jkun qed jinġabar mill-Maġistrat Charmaine Gallia flimkien mal-materjal li nġabar sissa dwar il-kumpanija 17 Black. F'pajjiżi oħra l-iskandlu tal-Panama kien wassal mhux biss biex politiċi jammettu l-emil tagħhom iżda anke kien hemm qatt ta' riżenji. Barra minn hekk infetħu wkoll diversi investigazzjonijiet mill-Pulizija. L-ismijiet ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri kienu nkixfu minn leakage li sploda fuq livell internazzjonali. F'Malta dan l-iskandlu kien inkixef mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Mizzi u Schembri kienu effettivament inqabdu li fettħu żewġ kumpaniji segreti fil-Panama bl-isem ta' Hernville u Tilgate.